Cene žitarica na pijacama za mjesec jul 2026. godine. Kukuruz 20, hajde kažemo nekih 4 dinara po kilogramu, 30 je u Đakovima, tu je pšenica 21 i 25 dinara po kilogramu, soja negde oko 55 dinara, po kilogramu ječame nekih 22 dinara, u rinfuzu 25 je po džaku. Ono što je interesantno jeste da je cena manja nego što je u prethodnim mesecima bilo. Novi rod pšenice, kukuruz je i dalje stari, ali kažu da će biti dobra rodna godina, uvoz. Tako da cene žitarica za onoga ko prodaje nisu baš povoljne, a naročito za ono koji kupuje, u tom slučaju je za njega to odlično. Znači to su prosječne cene žitarica za mesec jul 2026. godine. Cena pijacama, naravno, cene ponovo zavisi dosta i od mesta. Ponavljam, količine, ali pijace gde se to sve kupuje.